بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Erlerinin atalarından erlerдің аталарынан оғылдарынан ерінің оғылдарынан аға енелерінің оғылдарынан әже сіңділерінің оғылдарынан аялдарынан өз қолдарында мүлк болғандардың аялдарға қажетсіз еркек қызметшілерден аялдардың ауратын айырмасына барбай тұрған жаш балалардан башқаларға зейнаттарын көрсетіп жүрішпесін. Аялдардың ауратының айырмасына барбай тұрған жаш балалардан башқаларға зейнаттарын көрсетішпесін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Анда тазалықты сүйе тұрған адамдар бар. Аллах болса, өздерін әрдайым таза тұтуучу заттарды сүйет деген. عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيبة نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. رواه الترمذي والبزار وأبو يعلى. Амир ибн Саад ибн Абу Ваққас атасы радиаллаху анхудан риwayat қылады. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам айтты: Әлбетте Аллах арулықты сүйет, тазалықты сүйет, жомарттықты сүйет, өте берешендікті сүйет. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. Анас радиаллаху анхудан риwayat қылынады. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам дааратханаға кірсе шекегін шешіп қойот эле. Абу Дауд жана Термизи риwayat қылышқан. Термизи хасан деген. Малым болғандай Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламдың шекегінде Мухаммадун Расулуллах деген жазу бар эле. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الخمسة. Анас радиаллаху анхудан риwayat қылынады. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам ажатханаға кірсе Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Аллахым сенден еркек жана ургачы ыпластардан, шайтандардан сактооңу тилеймин дейтеле. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи жана Насаи риwayat кылышкан. Ан Али радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам قال ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وأحمد. Ali radiyallahu anhudan риwayat кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндердин көзү менен адам баласынын ауратынын ортосундагы тосук алардын биринчи дааратканага кирүүдө бисмиллахи деп айтуусу деди. Термизи жана Ахмад риwayat кылышкан. عن أنس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риwayat кылынат. Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам дааратканадан чыкса Алхамдулиллахи азхаба анни ал-аза ва афани дейтеле. Ибн Мажа риwayat кылган.
عن سراقة ابن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. Ravahu at-Tabarani. Suraqa ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga sol butqa tayanib, o'ng butni tik qarmog'i buyurdi. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. رواه أبو داود. Abu Said radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki kishi davrat ushatmoqchi bo'lib chiqib, avratlarini ochib suylasha berbesin. Antkeni Allah azza va jalla bundan achuvlanadi dedi. Abu Dawud rivoyat qilgan. An ibn Umar radiyallohu anhuma qala marra rajulun ala nabiy sallallohu alayhi va sallama wa huwa yabulu fasallama alayhi falam yarudda alayhi. Rawahu al-Bukhari va Muslim va Abu Dawud. Ibn Umar radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrat qilib jatganda bir kishi yaqindan o'tib jatib salom bergan eli alik albadi. Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy va Nasai rivoyat qilishgan. Rawa at-Tirmiziy an Umar ibn al-Khattab qala ra'ani an-nabiy sallallohu alayhi vasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Tirmiziy qilgan rivoyatda Hazreti Umar ibn Hattob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni tik turib davrat ushatib jatganimni ko'rib, "O Umar, tik turib davrat ushatma" dedi. O'shundan keyin hech tik turib davrat ushatmadim degan. Ana Aisha radhiyallohu anha qalat man haddathakum anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي. Aisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kim sizlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tik turib davrat ushatadi deb aytsa, sizlar ani tasdiqlavag'ila. Al kishi o'tirib xana davrat ushatadi bo'lchu degan. Ahmad, Tirmiziy va Nasai rivoyat qilishgan. عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. رواه الخمسة. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrat ushatmoqchi bo'lib borganda qiblaga qarab o'tirbag'la jana artida qaratbag'la dedi. Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy va Nasai rivoyat qilishgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O iman keltirganlar, namozga turgan kezingizda yuzlaringizni jana qo'llaringizni chiqanoqlari menen qo'shib jug'ila, boshingizga masx tortib, butingizni tomoqlari menen jug'ila. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in kuntum junuban fattahharu. Eğer junub taza emas bo'lsanglar tozalanglar. Ana Aisha radhiyallohu anha an nabiy sallallohu alayhi va sallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Rawahu al-Bukhari va Shafi'i va Nasai. Aisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam misvak o'z tozalovchi jana Xudayni irozi qiluvchi dedi. Buxoriy, Shafi'i va Nasai rivoyat qilishgan. Ana Anas radhiyallohu anhu qala kanat lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam sukkatun yatatayyabu minha. Rawahu Abu Dawud. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sukkalari bor edi. Hazrat o'shon menen jittulanat edi. Abu Dawud rivoyat qilgan. Sukka jag'imdu nerseni
sukka jag'imdu nersaning idishi deshadi ulamolar. Subhanakallohumma va bihamdika nastag'firuka va natubu ilayk.